u Rwanda rwatsinze ibitego bibiri kuri kimwe mu mukino ubanza. Ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi, umuryango mpuzamahanga wita ku murimo wagaragaje ko umubare w'abana bakoreshwa imirimo ivunanye ugeze kuri miliyoni 160 ku isi. Bikaba bikubiye muri raporo nshya yasohowe n'uyu muryango kuri uyu wa gatatu. Iyi raporo kandi igaragaza ko abana bagera kuri miliyoni 79 bakoreshwa imirimo yanabangura ubuzima. Iyo mirimo rero irimo n'intambara. Umuyobozi mukuru w'uyu muryango Gilbert Okubo yagaragaje ko abana bagera kuri miliyoni 112 bakoreshwa imirimo y'ubuhinzi kandi bari hagati y'imyaka 5 na 11 y'amavuko. Mu gihe kandi abagera kuri miliyoni 7 bakoreshwa akazi ko mu rugo. Christine Sagrera da Silva akaba ari umujyanama wihariye w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Afurika, yagaragaje ko ibi byose bigaragaza icyuho kiri mu gushyira mu bikorwa politiki zo guharanira no kwita ku burenganzira bw'abana. Yongeyeho ko umubare munini rero umugabane wa Afurika ariwo ufite umubare munini w'abana bakoreshwa imirimo ivunanye, aho wihariye kimwe cya kabiri ngo rero umubare munini w'abo bakoreshwa imirimo ivunanye muri Afurika akaba ari abakobwa. Muri rusange umuryango w'abibumbye usabye leta z'ibihugu kugira icyo zikora mu kurwanya ihohoterwa mu gihe abana bakoreshwa imirimo ivunanye. Yibutse gukoresha iki kirungo ni uburyohe ntagereranywa. ibikorwa bya ambasade ya Nigeria i Paris mu